Aboleasho nuka intercollegiate games nesi tolo si eriogete lo ashoman keda Aboleasho kano isemero kangul loda tutonorere eshisha Patrick Wobik Odoj loda polokit aina petano Aboleasho ko UCC Soroti nese jamu nebe ebune kilabu aswame jo category of volleyball, that is men and women, netball for women, football men and women, then athletics, both track and field events. This team is good. We are prepared because at least this time we got a chance to camp together. So the team is a family. Much as last year we had a very good team, but this is excellent. I believe here we are going to perform better than last year. Aboleasho ngun noda itolosho kokalo kanyet nesi isipe joy esemero loko UTC Lira Andrew Pio loda polokit etimu la dingirak kotomo semero kangol nesa balebe kopani vere mame timu somero nonoi soma ise jok nara egimu lo Soroti ya iso ibolata sobian burucha porsa pedo se winning golo niare ila raingolo pola pedo reno golo niare je kini timu winning so kine koso timu lo la netball lo girls da pot pedo sa some jok winning atos game page lo Soroti game lo yarte da pot pedo sa winning so de kose volleyball team lo pesur ai casing uno finals pot pedo sa some jok so da pesur kosi ne mo pirada ne bola se pira pot pedo sa lo sabolia finals le beko sabolia lolo tibong na lolo so di kwani so dari kwani sa anyo ne pole lo kata results lu Ebeit abole team lo save keda team lo lona kawa anwanyi mbenga beta seun are pede team lo save winninga ai nomo na kawu golo ni are kuju akespole gunse konai alomun David Oluka minister loda polokit aina petanu Aboleasho ko UCC Soroti nese balebe epote kesi ayinebe koponolo egitigita nesi ebuni UCC Soroti ai telekar jamu na yao ni midalin likuwa kanoi noi jaisamu na yao ni midal na kerit jaisamu na yao ni midalin kompira dane panen jaisamu na yao ni midalin likuwa kanoi Etelekarak koto Aboleasho kangun kesi eponiu ai kopanakin ai nanakireta no egitigita Gabriel Esikukanuka TV East